pleasures come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah. Oh, wow, wow. Mangilulugay kami kabaluyan nyo ulit agagi kaya masanto sa maabig. Magayagan na kabasan po das kinamin. Makuyum-yum ya kabasan kabaluyan na. Tayo lahat na nagagig ta makuyum-yum sa panahon tayo. Lapo da kapoy na panahon niya. Undadala nagagig da kalibor-libor tayo kabaluyan. Plus syempre, tayo latan, wala tayong panahon na sa Sibil O. Sibil O agagik at panahon niya ituturtur na sa oran. Ituturtur agagik undadalan kabaluyan. Ang balbaling idya ko pilot nata, my goodness. Matibay. At sarayan bagta. Magteryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control kabaluyan, Action Conrad Alvarez. Wala rito patnan ko pilot ko jagay kay kubalot na ubatan kabaluyan eh. Mahirap yung ubatan nagagik. Ay siyempre no masibagira ko pilot. Mahirap so mibibiyang. Kulya ng tilay kasibagdan niya. Bantayan tilara. Ko pilot. Ay siyempre mahirap tan kabaluyan niya. No ari masibag at mi sabay ka ing kasibag da agagik ya ay lalon makapanerbyos. Di ba Action Conrad? Kulya ng tilaratan kabaluyan. Mahirap sumasibag agagik ya. Ako pilot. Mandungil talabat no anto so nagawa. Iba nyo kami ang gaduras na alas 9 agagi kahit sayang programa. Manulot tini kabaluyan. Dasarayan na kaplusan. Eh siyempre naman nagagi kya. Antayo latan. Ay apo Ginoo. Nakukulo lang mga. Pero nanigunuyan. Kabaton tayo. Jad kubid agagi kad buong Pilipinas. Ay Engineer Richard. Ay ito Engineer Action Richard. Ganon tigao mo. Si problema da saya. So kupilot ni Mancha-Charles. Pero nadididbol mo lang lamang. Si katon na Richard. Naman baka ag mo na ring ay anto ag mo na kontak. Ay so ang isiban mo na sa numero. Ni bati rolo kwanto niya. Kaya mga kapangisot ko lamang, ang ka-charge sila ang babagsak lamang. Mga gano agagik, mga gano Don Richard, tapiano, atan, lalaman. Naniman, narup lalamot eh. Katunin switch ko lalamot eh. Battery is low, kanto niya. Ulatin ni agagik at kipapason na agagik at kabaluyan, si Kont Philippine may face sanction for death penalty. Kunto niya agagi ki. Talaga naman o. Talaro ng tilata nagagik no. Anto suwa mismo na
pansumpalan to niya dasatan niya tungtungan agagi kad sarayan bekta. Baka napasno ka lamang si Pangulong Digong ni Kaltila at tanod sa tay Commission on Human Rights. Sabagay, Mikal Timula. Mikal Timula kabalo yan. Tinupag ay, naku po. Anyway, talaran ng tita nagagi ka, ang tipang sumpalan to tay death penalty kabalo yan. Si pantungtungan tila agagi kaya nang tila agagi kay so mismo na tatawagan tayo na okay, papaso na gagik na COVID jad Pilipinas, tapyan ang tatayo gawon tayo, no panon tayo agagik kiun paliis ni Lirad Sararan niya. Tanan di kabaluyan, abay my goodness. Patuloy yung natagay agagik da subilang na sararaman ni Remang Positive, lapod amayamay lara agagik iray tatawagan tayong laboratory, manggagawa na testing mass testing kabaluyan, sari walay COVID. Actually, nung patisting ka ko, pero 3,200. At least, mamura lamang kuno. Ako ang 2,000 o 3,200 ko, pero so sa kaya testing, sang kamurang la, Region 1 Medical Center. Jarad Arumira at 3,500 3,500, andi 2,500 amo 2,500, at Region 1 Medical Center, Jabalot Darom, 3,500, si katon mabmura la. No, mampatisting ka na COVID. Pagkatapos, are private hospitals natin ko pelo, no mampatambal kadtan, si kabilang, ibatik da kadtan, automatic, walay swab testing mo kabalo yan, piano am tada, no sikat COVID, carrier ka, o dino ande. Kasi si mayroon bitan, ararama asymptomatic. Arama asymptomatic kabalo yan, siyempre agda kabat irararatan na agagik ya, di ba? Likod la agdara kabat, agdantay araratan at carrier iraratan. Si katutoy mahirap agagi kada sarayan bagta. Pero magangano, takabatan tiniyan magano agagi kay tani good news siya. Sa kaya non-positibo COVID-19 at bali na wala si kina, ka-recover na raw. Si Action na Richard, please come in. Yes, Action Joel, good morning. Naitala kahapon na isang bagong nakarecover sa sakit na COVID-19 sa bayan ng Malasiki, Pangasinan matapos magpositibo sa naturang sakit. Matatandang ang pasyente ay tubong barangay Ingalagala, Malasiki, isang 41 anyos na lalaki at siya ay na-admit noong July 14, 2020. Lumabas na rin ang resulta ng laboratory test o RT-PCR test ng kanyang mga naging direct contact at pawang sila ay nag-negatibo. Nananatili pa rin sa siyam na pasyente ang active cases ng bayan, 5 naman na ang nakarecover at isa naman ang nasawi sa sakit. Sa kabuuan, nasa 15 na ang naging pasyente sa bayan. Sa ngayon, wala pang bagong kumpirmadong cause ng COVID-19 sa nasabing bayan as of July 30, 2020. Samantala, hindi lang sa COVID-19 nakatuon ang atensyon ng buong RHP Malasiki, maging sila din ay nakapokus sa iba't ibang aktibidad na isinasagawa sa 73 barangays ng bayan. Ilan sa mga aktibidad dito ang prenatal check-up, family planning, routine immunization, HPV vaccination to grade 4 students, second dose at flu vaccination. Mula sa gitna ng aksyon, Action Michael Caranto nag-uulat para sa DWCM Action Radio Pangasinan, number 1 news leader. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Maraming salamat, Action Michael Caranto. Tama. Painsala, Richard Michael. Hindi balita Richard Michael singa manasinggaran mo kabalo yan Talaga naman na. Anyway, tuloy-tuloy tinagagi kadasayan na programa kabalo yan. Ay agagi ka, laanti pa ay high single day COVID cases dyan Pilipinas, imabot la at 3,954. Naku, 89,000 tila kabalo yan. Unong agagik Department of Health sa total active ya kaso agagik 22,327 agagik ya. Sa Marumod Saya kabalayan 3,954 ya confirm ya kaso. Ay agagik out of the total test done by 91 laboratory. 80 out of 91 laboratory. So labay ito ibabagaw, wala ni 11 kabaluyan niya. Total case din niya agagi kat 89,374 kabaluyan. Ay agagi ka cumulated number of confirmed ya kasulay agagi ka malapod gapoy-gapo kabaluyan.
Sa isang karakulan ninsan siya at malala po agay kod NCR 1,703. Sa Cebu 958, Laguna 177, sa Rizal 90, Cavite 87. Asymptomatic od saran niya agagi ka at 9.6%. Sa severe 1.4, sa critical 1.0 kabaluyan. Sa mild agagik 88.0%. Disposition of active ya kaso ya agagik. Ulitin ko, sa mild kabaluyan 88.0%, asymptomatic 9.6%, sa severe 1.4 and critical 1.0. Kaya ingat-ingat po tayo agagi ka sa rarayan na pangkanaw-naw or else magkaroon tayo na problema. Bisiton tayo agagi kaya tayo sa Brazilian First Lady. Sa Brazilian First Lady agagik na President Bolsonaro at Brazil na-expose mo tiyad COVID, naalisan na COVID mo lakabaloyan. Nan positibo od coronavirus so asawa ng Brazilian President Jair Bolsonaro agagik ya si Michelle Kabaloyan. Inanunsyo yan na gobyerno na Brazil kasumpalan od limaran na agaw agagik ya imabigla sa presidentida. Wala laod mo nga kipapasan kabaloyan so 38 anyos siya First Lady na Brazil kabaloyan. Kasla kanya agagi kaya tatambalon na medical team na presidente. Nanunutan nyo na narapod kritisismo so sa 65 anyos siya presidente. Lapod yung pambaliwala to the health protocols. Piyan iwasan nyo na tagoy so kaso od Brazil kabaloyan. Talaga naman no. Kaya ingat-ingat po tayo agagi kaya. Ingat-ingat po tayo kabalan. Pero siyempre, kanya-kanya nagagik ya estilo eh. Kanya-kanyang numaminsan dyan pananaw kabalo yan eh. Diba? Kaya ingat-ingat po tayo agagik na maerap la. Likod lad maerap la kabalo yan. Ay siyempre naman maerap kabalo yan. So napagkatan na sayan na sakit. Malaba la ko pilot. So mang-quarantine ka, diba? Eh si Action Conrad at asubok tumuli ng quarantine na gagi kisang kiirapan niya talaga mang-quarantine kabaloyan niya. Eh natan, dak nakukula na gagi kaya disiplinan tayo sarili tayo niya. Tanog tayo disiplina sarili tayo agagik ay nawaka nga tayo. Amin tayo agagik at nachingwatila kabaloyan. Saya agagik ya. Ayan di balit, very active mo so Chinese ko jad sa inchik si kondan niya at tulungan to tayo kuno aga to sika tayo so prioridad idanda na say tatawagan tayo na imbento da agagik so tatawagan tayo na anti pananawagan saya no na imbento da kabaloyan so tambal para da COVID sa Chinese pero si sa kairapan tutan balat da agagik ya paano na anit lalo na umbis di unabig tayo lalo on lalako pilot nang nangyuray fish mash eater dag ako nung makasala mo lamang sa virus sa gagi pero nano sartiya kabalo yan paano tulatan ay magana kwanto yung Action Jewel as usual may kabat ak palamot na paway at peryahan ng bayan kalabyan balaga salamat po ko pilot wala may impa magano Action Jewels numandudungal kad sa oras at pipawit mo pala bala, pitix mo pala si kami dyan, antipawayad peryahan ng bayan. Tani, wala man tutupat dyan si 8165 siguro, ng Team Mayaya, piya nakabatan tumatya. Baka agla ni Ibando na say, ang tumitawag sa agla ni Ibando, kabaluyan, na kubrador, yung mangukulik ta agagik. Magano payon siya kili mo lag agagik ta, alaga rin ko labalay, tiks na Action Bill, so di noon di bukit kitang ko dyan. Wajak magano talagan mahirap tanser maong labat kumon no singa lugana nya walay placer to antan walay COVID to korektan magana gagi ka saksaki balot ya extra say pawainon kalabyan nagagi extra draw kabaloyan 34-12 ya kalabyan niya ko pelota amik ngarumoy magano amik ngarumoy Minang nupay ngaram tapi ano tanagagi ka so paway at kabaluyan at peryahan ng bayan nagagi kaya
saksakin nila batma. Pero talara ng tayo agagi ka sayan bagta. Pero makaperman, PCSO Board Secretary agagik pinaltog, inatoy Mandaluyong City, Kabaloyan. Patuloy natin yung imbestigahan na pulisya. Simpamaltog tinatoy sa Board Secretary na Philippine Charity Sweep 6 Offense, ya si Wesley Barayuga, impalapag na Police Colonel Hector Grahaldo, hipi na Mandaluyong PNP, ya basid imunan investigasyon. Pasumpo la si Barayuga, kalugan, at luluganan to niya, siyempre. Dan paltugon niya, nagakabat irang sospek, ya kalugan at motorsiklo. Posible na inusila laya gagik sinabayala. Tinumbok laya Kabaloyan, nasa agakabat irang suspek si Barayuga. Yan ang lapuod opisina na PCSO agagik ya. Basid nalan CCTV footage sa gagik. Inabayan na agakabat ya suspek sa government car. Yan inara kalugan sa biktima, tan pinaltugod passenger side agagik ya. Imbatik at patambalan. Nasa driver na official Kabaloyan. Imong labalat aga damay may driver agagik pero si katunay ang ibatik kya Kabaloyan at patambalan. Pero inati balot agagik kya at patambalan. So abitlan na board member, board secretary agagik na PCSO Kabaloyan. Naku po. Anto kasi agagik so motibo. Abangan po natin Kabaloyan. Abangan po natin agagik ta siyempre si Kwandamot ire arum lang ti Kabaloyan no nangnangan anto sa mismon motibo saya. Logayan mo kami met kwanto jay logayan mo kami met ng Dr. Kabangon si Vice Mayor Kabangon Jad Clinic idol analiw aklay transistor radio pian narengal takami Jad Clinic kwanto niya. Salamat ha. Salamat paring Nick De Leon. Good morning po the skinamin. Gitan Kabaloyan at the clinic na Vice Mayor Dr. Kabangon at sayan kabosan. Sa ira po sa rati Kobrador tano atalo ka agda ibaga supaway asar kwanto niya tano analo ka ibagada. Andi mo siguro baka mangiras mo laran ng pawil agagi kya pero dapat balit ibanduda mo kumawon si paway at kyan etc. Kwanto mo kumuna talagan mahirap ti kubi. Siyempre naman, talagan mahirap sa kubi dagagi kya. Mung kumun to amig babagay, mung kumun wala headlight to niya. No wala headlight to niya, yan nanang niya si kato at carrier. Ay ang gapi problema. Di ba? Ay, talaga naman, oh. Anyway, basta ingat-ingat po tayo agagi. Kadsari ang bagta. Si Konto Jay at ya all treatment yan din ang ginawa ko. Tapos every full tank ng crudo, naglalagay ako ng anyway, gano'n lang bang alagagi kata aro tanggal na basag katalik ko pasado naman sa emission. No, aro tanggal na so konta gagi kya talaga na gano'n gayik tawalay tutuputang kudya Kabaloyan eh. Sayang bagta. At sana grupo biyagagi kayo. Ay, talaga naman. Pero, no, sari Pilipino, agagi kat walaray mangkandarapa, tan walara agagi kiray Kabaloyan tira na sinadjad BHW, jad syudad na dagupan agagi kay, pakaskasira kalamor, aglalalanti iter so sangkarampot tan na, kumbagay, barya lambengat, ya parad sari BHW, jad syudad dagupan niya akapalugan mo at budget na syudad. Yaya gagik actually kilato dati mo lan wali kabubugta nung panahon ng Mayor Belen Fernandez nanaaruman kasi nanaaruman sa budget na syudad. So ilalaw mo tiragagik ya. Parod kaamtaan na saray Kabaloyan tayo jadintiron Northern Luzon. Say Dagupan City agagik sangkayaman na syudad kumpara od arum eran syudad jad Northern Luzon Kabaloyan 1.10 billion agagik jad sa may panahon ng Mayor Belen may last 1 year to niya at term to niya second term to niya agagik 1.6 billion ang gapiman siya natan pinalampasan ng Mr. Public Servant 1.10 pero walang pera ang syudad. Katutin na ibabagadan niya Kabaloyan. Sa syudad agagik at sangkayamanan niya syudad niya kumpara at arumiran syudad jad Northern Luzon Kabaloyan. Wala ba lang Region 1 ha?
Talagan mayaman agagik so syudad ya agagik. Pero pakaskasi balot agkwanta no panunton panangimaniho, tanagkwanta agagik no panunton na pangikukurang na syudad agagik ya. Pero sang kabulukan tayo balot na City Hall katuti makapuermen. Tapanon to no iplano na sa opisyal yaman paalagay agagik na City Hall kabaloya wala ri kontra. Si babaga dan nay may kaparokyal minded dan niya ya ikalon titi City Hall ta ditan tila bangunan niya ditan sukulan tutan ni chitira. Agay ikalon agagik mamaalagay tayo balo yung government center yata nat spacious tan unawang kabaluyan, komportable kaya may transaksyon. Pero wala rin mapolitika lang te. Basta, antayo agagig dyan, sobrang politikaan dyan, syudad na Dagupan. Sika to yung mga mangipapalurug at kumun ialigwas na syudad agagig yan. Mayamay, sino umpisa nun Mayor Belen Fernandez, pero ito ginawa nun Mr. Public Servant. Sinasami common terminal. Sa common terminal agagik, mausa-usartan, tan nakaukulan tanod sa rayan panahon, jad karakal naluluganan. Pero ang tulabay, agagik kaya pausar nun Mr. Public Servant. Siguro si katimang paalagay. Pamaalagayan tubalat agagik yun. Di ba? In plano mat kabaloyan ng Mayor Belen, so mamalagay na Balon City Hall, Government Center. Pero arami parokyal minded agagi, kontranda, kasi babagad at kasi bangunan tayo, jay, chitira, bla bla bla. Yan tayo lang kulay City Hall agagi kay, manhay tayo nadalap. Iaga aksobi ni tanong Mr. Public Servant, kasi Dagupan nadadalap, ang ganing bagalan na mato, sampluran taon lay, yasi kwanto niya, 10 taon lay padala nun tayo, malapod sayan na panahon, kwanto niya, si Dagupan City at apladed area la, kwanto, singala Malabon, baka jalad Venice agagik ya, syudad na Venice kabalo yan, agtupanisyan niya, inusartod politika ta, siyempre, mamupolitika mo lante. O natanoy, adi inakmuntotan ininunti sarilin na ibabagato niya agagik, tanata na dedelap ni syudad, manhaytide lang bangat. Pero si ibagato balot, iraramay taga-suporta to niya, akin na natambal mo si rin tayo dilapod, log na sakay taon labangat, o sakay termino to, agatan nagawa. Mismo siya katumalang ibagay, ang gano'n na sumpali termino to niya, agtunin na resolve dilap. Antayo manayan ibagatan tan antayon irasuntan aking balot at agyutan ibagad publiko, di ba? Nan pangakampanya kayo. Tinilaan nyo republiko agagik o natan. Araray agagik sa BHW Kalamuray pakaskasira. Trabaho mon trabaho dya si kare frontliner at barangay agagik. Ta supposedly voluntary raraton pero wali nagnapa kwarta mo na sa LGU idan matira kahit papano so kapiranggot ya allowance da. Si ginawa agagik ng Mr. Public Servant dinilid tulang dinilid agagik. So mismo supposedly allowance siya kapalugan matad budget na syudad. Tapiano wali rasunton niya ya pangikal od sararayan BHW amang sawalara agagik. Anti kondaray BHW natan ay ditanda ni kumpara no supay manangaro ya talagan tuan leader judge syudad na Dagupan para si kara si katuta estilo si question da bala supay untatabatan man nanamitod kaban na bali natan judge syudad na Dagupan dan supare nano honor at panagdesisyon judge syudad kwadro di jak kwanda dya may kwadro di jak kabalian na arumalay sa Kiarina si katon kwadro di jak plus sa Kiarina kabalian ay grabe si Kongko inuntan si Rino kwadro di jak na arumanitan wala ni Rina may aryo bay Rolex niyo ay lalo na aruman ni dakil ni Cyril Latawa siga limutaw larata na siga pero kanya-kanyang teritoryo lara kwanda si katote sitwasyon at City Hall natan kabalian katon ang balat nata nagagik. Si katon nang nangyo so nagagawa dyan siya pa so natitibat-tibatan siya pa agagik so mismo na mananamit na da kwarta na bali lang mga. Amay taga amay nakukoy-koy dalin sa amay pandradraga nagagik itorya libre sa rin baloy jabalo tayo siya pa mananamit eh. Ha! My goodness! Diba? Si Amigon Malot ata nagagik at ay talaga naman Amigon Malot na say pamilya ng Mr. Public Servant kuno. Ay nako po. Bang gano pa laanti pa ni balitad probinsya agagi kay tapiano
Kahit papaano lumusulik na tayo agagi kada saray kakarapon tayo ay aking konyo. Lapod tuloy-tuloy kapigan inlon sa may abig Pangasinan. Adin kumado wala man agagik sa inlon sa lalamot ya feeding program. Iyatan at akala tayo pundo malala po agagi kada National Nutrition Council. Natan kabaloyan walay sakay agagi kaya maong ya balita ya agagi lalamot ay ya kabaloyan at parad sara ay additional ya kabaloyan na ya livelihood opportunities parad sara kabaloyan tira agagi wajara kabaloyan niya wajya agagi kaya kaaruman niya ya pangkabuhayan o livelihood opportunities agagi ginawa ya at sampabyan sa provincial government in Dauluan ng Governor Amado Pugi Espino agagi III in Lonso abig Pangasinan project mo jay kapigal lambangat ya karuman niya pangkabuhayan o cash for work agagik ya in launch agagik may abig Pangasinan jad lawak natan karuman niya pangkabuhayan cash for work ya kabiyang aladtan so mangrove planting mangrove planting activity at coastal coastal clean up ng karuman at barangay Subol Sampabian in line with in celebration of 42nd National Disability Prevention and Rehabilitation Week kabaluyan. Sa mangrove agagik planting, kapigalaba man inlon sa agagik may abig Pangasinan, di ay lawak, natan, ay agagik sa mangrove plantation ay, so minabangod sa atan, di ba? Sa mangrove plantation at sa kaya major program na former Governor Amado T. Espino Jr. agagik, yung patuloy yan na kaplusan niya administrasyon. Sabi po ni Governor Agagik, ang programang ito ay nagsimula pa noong 2007. Itong mangrove seedling, mga kaibigan, na mangrove seedling production ay isa sa Coastal Resource Management Program at isa sa Development Trust ng inyong Environmental Rehabilitation and Protection na itinuloy ng ating Governor Amado Espino III. Jad la kayo agagig dita na may mangrove area at Alaminos. Grabe, agay dakop to ng nangan. May mangrove area dita at Alaminos agagig ka, Bakawan, kabaloyan niya. Agay lay dakop to ng nangan. Talagang green na green, pinaka the best. Agagig kya, katong dapat man tanom niyo, wala kayo kustalira, bali-balin ayos itatanom agagig kya, di ba? Saya agagig Subakawan at coastal areas Ingkuanan o Pagbulinaw Center Chief Alvin Soriano. Si mangrove at magmaluyaya breeding ground na sari sira tanman Serbia protection against tidal surge agagik tan makatulong ya the carbon sink which counteract the effect of climate change agagik ya wali katibukolan niya 1,240 mangrove seedlings yan tanom na sari PWD with the assistance na PSWDO 1,000 linear meter area sa Sampabian. Sa Bulinaw Provincial Mangrove Nursery nan-produce ya 80,000 to 100,000 mangrove seedlings a year. Si Katuya labang laso only mangrove nursery at Intiron Region 1. Jad karuman niya pangkabuhayan cash for work agagik kya ino-promote sa job opportunities at sari PWDs with cash incentive na 400 pesos kada sakay. Sa Provincial Welfare, Social Welfare and Development Officer, Mr. Emilio Samson, in quantum aside from PWDs, sa Abig Pangasinan Project will target mat kabaluyan yan nandurma iran sektor. Singa sa iya sektor na kababaihan, solo parents, child development workers, LGBT communities and out of school youth. Sa person with disabilities affairs officer Eric Marinas in kwanto yalabay damat ipanangnangad sa PWDs ya productive ya sikarat sa ragday mi partner at nandurma iran na programa na provincial government kwanto niya malaking bagay itong Abig Pangasinan napaka-timely niya since nasa stage tayo ng crisis at talagang maraming nangangailangan sa atin. Gusto po nating ipakita produktibo rin kami at pwede kaming makapartner sa mga programang ganito. Maraming salamat po Governor Pugi Espino kwanto niya kabaluyan niya pangitorya de oportunidad de saray maong iranon balay ingkuan agagik nan Marinas. Sa assisting PSWDO Chief Balot Mr. Samson at kabiyangan ni Ray, siyempre may papal na rin sa Municipal Social Welfare Development Officer Era Kabaluyan,
Ay dapat ya talaga agagi kaya may kasakay iraraya kabalo yan, di ba? Si Mayor Constante Agbayani agagi, pidaw Eric Marinas tan sa Upag Polinas Center. Agagi kaya Chief Alvin Soriano, si kararatan ere ng kakasakay piano gawon niya proyektos ditan at bali na sampabyanan karuman. Very good po, kabalo yan. Dapat lang bangat agagi ta balag sa tulong tutan ka agagi kay suuntan iran na programa agagi ag tayo nababa. Parang si baga tayo parang normal tan parang ordinaryo lang bangat la agagi, di ba? Pero balag sa epekto tutan para si katayo. Numan salita labat iraray siray di malikat ira. Di ba? Numan salita labat iraray siragay kay ibagadas. Maraming salamat po sa inyo kwanda. Diya kami maniknol tapiano no naniknol kami diya di makal kami. Di walay banwitin nyo mo lamang o di no sabo kulon nyo. Di ba? Kabalo yan? Alas 8:26 sa gagik so oras tila maganggan labangat umpil kami ng Action Conrad Alvarez kasumpalan ng komersyal. Oras ay hatid sa inyo ng Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. This time check's brought to you. Ngayong 2020, nakatuon ang pansin ng buong mundo sa COVID-19. Dahil panahon na ng tag-ulan, kailangan din nating atupagin ang mga sakit na tumataas ang kaso tuwing ganito na ang panahon, gaya ng dengue, gastroenteritis, leptospirosis at trangkaso. Unahin nating pag-usapan ang dengue. Bawat taon, lumalabas na nagkakaroon ng 50 to 100 million dengue infections sa buong mundo, kung saan libo-libo na pasyente ang namamatay bawat taon. Sa bansang Pilipinas, umabot sa 400,000 na kaso ng dengue noong 2019, kung saan 1,500 ang namatay. Sa ating lalawigan, 9,900 ang naitalang kaso at 22 ang nasawi. Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Buong araw na pangangagat at madalas 2 oras bago sumikat ang araw at 2 oras bago lumubog ang araw. Namamahay ang lamok na Aedes sa madidilim na lugar. Nangingitlog ang lamok sa mga nakaimbak at malilinaw na tubig. Ito ang mga sintomas ng dengue fever. Mataas at tuloy-tuloy na lagnat ng 2 hanggang 7 araw. Pamumula ng balat, sanhi ng mataas na lagnat. Pagdurugo ng ilong o gilagid. Walang ganang kumain. Pagkahilo at pagsusuka. May laban tayo kontra dengue. Ang kailangan lang nating gawin ay mag-4S. Unang S, search and destroy. Palitan ang tubig sa plorera minsan sa 1 linggo. Linisan ang lulod ng bubong ng bahay. Linisin ang loob at labas ng timba at iba pang ipunan ng tubig. Siguraduhin walang natirang tubig ang ilalim ng lalagyan ng plato at refrigerator. Takpan ang lahat ng drum at iba pang ipunan ng tubig. Itaob ang lahat ng hindi ginagamit na imbakan ng tubig. Pangalawang S, seek immediate consultation. Kapag 2 araw nang nilalagnat, agad na kumonsulta sa doktor. Pangatlong S, say no to indiscriminate fogging, say yes only during an outbreak or epidemic. Pang-4 na S, self-protection measures. Gumamit ng insect repellent. Magsuot ng long-sleeve shirts at long pants. Ang dengue ay nakamamatay pag pinabayaan. Kung sama-sama nating supuin ang dengue, kaya natin ito mapagtagumpayan.